Be a or do Satan intimi and dominity ho. Okay. So what you say? And I answer baby or do be an encabum asundri abotoyem and daso into baby or do no timi finding this a break or do more. Obet me demon into mine. What you say? A one a hatred ba. Any among Cassantra so Cassafin will be quite to me found sick I know their wall. Ebusia wonim se abefunim de e na sesei e woso wonim se wontimi bibia e wo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesunsum nsam so a abefunim de asan agbewremu ana aso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem enonchi enene me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu e wo sunsun semu a ode ji Yankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu erunti onyankopon ena mane so edi a new spiritual science technology edi ababontin aye freno aye castoplanto technologies meba cha wo hwe prophet Dr. Abennego owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities. Abemo bi asen ne ho enam se eye ne kanchima woni no ewa brabo mu eja no enema no ekokose ne ho na ebusuafo sansem we die se yete na eba ne sa na ekamia ese ne ka no aye kana na wo musu se ya dia ne girlfriend no eka se wontimi ne ntina bi enu enti na ema abrantie ekose ne ho na rewusemi esi ewo akoma da na ewo offense no district ewo eya santimantia mu anache se wo mu chire mu a abrantie ni din e de Robert Jenfi ache se bebre na din a wo mo de friend kese dodo no ewo kromo eye Robi wo no e na achire mu ache se nei Robi atwa na nanom ewo nsia do ewo abreko a ne yiri anase se be ne kanchema eja no ema no ko ye na busia ko nsem we no eba sa na ne ya sheda penim di ni osofo pani a wado suko yie ewo nsem a etete se mu na ye ne wo mo ya dwumadwe ntwe na ye di aba aba so mo ti agusi o ma yitwe osimape me ba ya de wo hono me de be mo me sansu ama wakwa ba bi mu prophet e wo ha mo kan ho ne ma na kwa ba odifo e mo wakwa ba de ba tu ma Jesus That's you. Odifo na abrabo mu kwaseni E ho de nsetro konkon odomo bodi mu yusi dem egusu dem odifo ya ha asem a atu Robi Robert achesedi a wode enam eya akoma dan enu no wone oba bi atu anamo hu ne se oba no de nko odo ne pa ne se nya sa baba wa na won ware oba bi a ewo wi asimu ene oba no tete tama no wakwa akosen no wo ne se eya na eye bonsam bi ne piapia wo mo yesa na se huhum bi a ne de echi mamentia botifo achichiri ni benche dwaso yima de menim ni se ade biara odo mu bia no bone fo no pese obohwete so ati ase se baby a odo wo Satan intimi and dominity ho. Okay. So ati ase and I say baby odo bia enkabum asundri abotoyem and daso ho intimi baby odo no timi finding this a break sa odo ni mu a obetime demon tintiman ati ase e ho na hatred ba eni among Cassantra so Cassafin will be quite to me found sick I know their wall because Odona a wona a bridge no you will love and you will trust. Say Odoni Megia trust a follow under love. What you see? And trust and ascend a follow under bond. In a 3 layers love, trust and a bond. In this love to me take place. This really bit might take place. In this oh baby or do na akuma edi echira ayana eye din se Lucifer beti ma break sa baby a sa love na edi ewo no enti no no bonefo ne de on peso do mu si ani age baby a benu be sia se adofo ye do ye ho ye che ye ho asem ono on pene sa so ati ase enti wow ye involved in that position na so you very careful because that place no beti ma meji wa manipulate you etutu anamwa adiwa ko baby edi kwan so do ko. So what you say? A wana uprimu akoma. Ema utimi esnobo dia wodono.
It's because okra ade no waya ma me. Okra mpo me de ye bibi na me pass bibi so na me be fa. The moment Adam said the pen say love na fall. The trust a breaky. It is a trust break here. Some misunderstanding, total destruction, a room. With any relationship, and I say, baby, I want or do I want to use a number. And I said, Nipani Timitina, a catch or so crampono. Menu no crash and no better now. And I said, Menu crash and no crab a ball, won't you have a phone? Who you side in it? Jai relationship with the Jao. Odi for brantie no anya enfie duonu eye 20 years na wakose ne ho san ebetumi abeye e kambia da busuanim sana abrantie bi awo ona obaja no na ma no esen ni nje busua we mu de ye mo wo konkodo bi awo na aja na obehwere ne nkwa ebetumi so esa gashi mo ebetumi amba but maybe the first Corinthians chapter 13 verse number 9 eba Bible say baby odo katampo so what you say a cataboni in so although we shed your one quantity a yini yam wadi na a gia di say if I claim say I love you and answer me door for no me do one na me wife to only express your da a year sometimes my man tap on to me say daddy why don't you kiss mommy so what you say in front of them na a symbolize what you say asundwe odotima bi apoye sometimes it be phone na bani etina se ni obon pomo ni esere o kedel we masu na peda we ma fiafo na o the bone of the family stick but we say eneno na ma phone shi atra ntino obitimi ya no akwakofa de yemfa so what you say enenye mu say no ba bia ne ni conjuration say ye wo ba bi wa akwakofa no akwakofa mushu sign any no me wo na wo no e na nye busu bia nso ne kofa odofo firi just what you say enye busu bia ne kofa ye ho kan efiri ye wo busu wo anya kofa ho kan wo mu a usika ni na abese sika wo wo samu ni na ebehye eye bonda e da busu ni e na usika se a oba ne ba be nya usika na ase nya na o dia hwew eti sana ba wo be ma no wa gin shada nko so se oba ne nye papa ati ase na oba na ba beda ne be ma wo ba beda ne oba eti sa relationship anase sa wa na akwa oba be ma si oba draws any brazier enye se odo but oba na ba be ye be ma o tichop mo ne ma obutum sika ton ta di se ton pabwa se sometimes oba bi wa on kasa wani obi wa oba chi odo no about 10 minutes or the pokinji as you say anywhere we should go so o fa ba no a yare e be bo e ye mushia na bia de se o pa kire ye mushia na si ntimi hwe e se o na beti ma he bra be fai ani o be fa me ya hwe na o di for se dia brand ye le kire mu ade kire ne na ba o bra wo firi mu o kire mu se wa hwa baba wa ne pa eno enti ana ga ne ka se wontumi ne ntimi bi ma wo ko sen ne ho relationship mu se wo ko mu a ho behia se wa bra wo ne wo ba ne tu ana mo no wo be hwe no a wa bra wo nya nware just ma die minim se wo ko relationship wa yendi ye wo bone se me do wa now so mpemi a I will let you go me nkan hwe but if that love that was in you is meant for me it will return back to me what you say se me se me do maybe me you see that was in school coming na I have love for her but man chire da so what you say man chire da but ye koso me meeting one on one me ko ye adwumo baby meeting one on one emua me ne kasa ye still not that love was there but ebusua mi gwawura mu no na hijackers kai na oba ne kwade na musuma me be ye difu me yere enti me kase me yere de waye bi na me stubborn me ni ye din me ma kwa ma mfa be chinka fom da me ma suso din enye se ma so din se entokwa ete de me mpiri ma mfa be chinka fom da so what you say but oba me word no o cheye a lot me na me yem Bible bo say
metimi gine mu asem na 5 hours amente bre bi wia masa to aso kodi dwuma no ona mo ba ni ti oh enchi ni se udo bi a o ma ne ho ya o ense o but oye mistake no se me kwa let it go manenko but say if that love is meant for you it will automatically return back to you on the silver gold or platter o mre o nyere o mido say me call ya ma chinchin ya me hu say you are meant for me and ye yenti ye ho ase de be peni de me mpeni yenko on the altar say we believe so much match na 50 years to come yenko odi fo na sesi asem na kopie mu aposifo akachi a wo mu ye hwehwemu wo susu se oba na wo gya ya brand ye ni hu betumi a kire ni wo kwan bi so ana me die se be ma ne do ne pa deep down be ma ne sasa oba bi be ma bi ba oba na obetima pam no ya eno no eya na enye be ma na nkasa sunsun unse the demonic trinity no mu se obi obi na ufam wu a eno na se obi wu a etibi ka se sekan ni je etibi gu nsa etibi ma okawa fa sewdo me ni bida enya wo nipa na be ba tumi a what the underworld you be ba kwa na ba representative na we you body no de ne ho masu mu wo wu ko baby a wo show no kona ko but body no fam be ya de because entan kan ya pam a wo ka to ho no enje wo so mu ginam so what you say enje se wo do bi a ye ndi ye ho awu meka sa branch no confuse en kwase ado nyansa pa de nyansa ni enje se Bible so do katamfu nso nyina so na se wo do bi a wo nye ne bone. So what you say, Proverbs 31 verse 10, okay, verse 25 over or say, Bear no say or done, you na say or done, Nidra, na kuma dano so any boni biana. It is a wood door banwa, I been able to come so by. Na se wo hwe bra wo mo na mo na anigye kakra wo mafa na wo hwe niema we nyina na oba so ntimi ne ntine biuma e bia no na de sa adwendwe ne de bre no ma men chira o demon o tie the friend Asmodeus, the demon of lust. Odon wo but atinka bone no ewuremu a no akasa akira wo kill yourself obi ti bi wa me pa no why me say no the second ala do ya oba bi ja be be bi enya ne yiri okuja ne moto ala do gate ma no kom wo ma ne ti nyina papa oba no so on say ne kawa because of oba ne se kontimi wani nchi no opo obi obeti ma hwe no so what you say every man ba bibiri na abo adwaman but we you catch yourself kontimi wani nchi ma me mpo obi a obeti ma hwe so what you say but a demon for Asmodeus on tasa ade one the tasa ade nchi ori for waka nsem a kire yen pa na ye de yekon twetwe eba wi na mesra wo se enkrofo wo mo hwe yen youth na wo mo se ya no wo mo de ma odo na di wo manim na wo mo ye niema bi a ense na mfatane ne wo mo nkasa na fa wo number 2 dwa na ye fensi me da se bia so hima mesra wo e dia me so a prophet bena esia ma me nkasa nkire wo seconds so we should do bia jiwani manipa no de obeye bia ewo wa ho odi mu so obeye ama no yema enipa ne so ko agya ne ma nko enya wunti na mekwa akotwa meti se de bu esi akoye enya wunti e na meka ntam se de obi ka ntam ebekwa akosi se wo se me do odo me kura ne da se na wonno me obenya nsafo ebu ni be yenka na sem obetima frame number wo so me atwetwe nkomo 0249631876 0249631876 baby ehia Abeka market bar stop old eleganza house ubusu bi a odo beba na oni aba be bom ason ni abom pa ya kwara ni peace shalom baba abusia fo hana brema akwan ma yede nkomo twetwe no nyina no asi ye no nti obema wa sha ase tuatua dem oba wonye wadwe se obeware no ye study esanse sisika ne sa oba no beti utiketa mo ane bia na wode wanse ho wakoto ho atupu no wa ni ye hu funu kuransie o na eba ne sa so ala tese wahwere wo nkwa amaga na so ahwere de penite abusua ye nyina ye fa nsem enhye nkoto dwumu ni fa mo ana mo na ebe boy edi amejesuo eye ba ko pe ejaso hima yeah live on all the social media platforms so and to subscribe and like and so na share if I have so share makwa Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Yede kunja papa nkwa na yede le. Se ope ekunja papa bla Isaac Nana Obiri Yeboa
Enterprise. Yawa akondwa bia wa ha akondwa bia ope bia. Egypt ekondwa, Germany ekondwa, Italy ekondwa, ekondwa bia de bia onim say ekondwa papa no e ho na Isaac na obi ye bo a o deal with. Ohwa akondwa amesimu. Na wangasa ohwa akondwa we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akondwa. Wo de hwe bia no kwa say de bia ne te eye bia papa. Every Egypt a de aba. We ye di ma etufo bo ekundwa bia ope wasase we so na obi ye bo anko na betuma mo China ekundwa pe na ye ni bi but ekundwa bia country bia ekundwa ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi say ekundwa ope say ye ntumi enya ma wa bla azekra na obi ye bo enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac na obri ye bo furniture enterprise e wo ho se o pese oni na obri ye bo din kita ho bia fre 0558 78 2268 ana se 0277 tie no man yi 0277 469933 ekundwa bia o pe no Isaac na obri ye bo na ntunchia se o pe ekundwa we ene ne mpa seka no man no fre no man Isaac na obri ye bo be ma we ekundwa we ene ne mpa ekundwa bia wa ha bia wo pe ene ne mpa seka na Isaac obri ye bo anko na ebetumi ama obi e wo Ghana ha